Pozdrav svima ljudi, danas igramo Brawl Stars, ovdje sam na svom drugom akauntu, ali brat ima 200 trofeja, ali ja nemam brata na drugom akauntu, pa malo sačekajte. Daj. Evo ga. Za jedan ćemo zajedno snimat i za jedan čujemo se. Evo ga ljudi. Imate 3 sekunde da bacite taj like. 3, 2, 1, 0. Imate 3 sekunde da bacite taj subscribe. 3, 2, 1, 0. Idemo ti 500 subscribera. Vidite koliko mu brate ima trofeja. Vidite. Let's go! 224 trofeja. 224. Sad ćemo otvoriti shop. 2 spreja. Imamo 7 spreja. Šta ti je po? TikTok. Eto pogledamo. Alo, nema. Eto pogledamo taj TikTok. Koji je to TikTok? Govno ti TikTok, govno. TikTok. To je TikTok. To je animacija za Kenji. Za Kenja. A ljudi, on je način pomutavio. Nešto dešava. Ovaj došao što prodaje. Ano i no. O, ne bježi. Ja ću kupiti 30 gemova. Pa možeš i preko Supercell Store-a. Pa mogu i na Brawl Stars. Ja imam 30. Ljudi, tip. Vidite koje ja imam brawlere na Nadin XD. Ljudi, vidite koje ja imam brawlere na Nadin XD akauntu. Gonna be a sweet sad na ride. 10 Here power. comes an extra scoop of berry sugar. Ja. Time to turn that frown further down. Vidimo se u gameu. Evo ga ljudi. Lino. А, я сам победитель. Коп. Я полно квесту.
Još si... Sljedeći dan, da ne idem u školu s tobom, pa ću onda sljedeći dan isto s tobom. Ne, sam. No sutra ne ide se u školu. Ma znam. A gdje? Spusti noge. Ljudi! Kako je trofej, ti samo beri ono 28 trofeja. Pa zato što ne igram na ovim akauntu. Jesi igrao dugo? Ja. Ljudi, ovo su bota. War is my Moram canvas. ući tamo na Time to do moj the glavi akaunt, da tamo su proigrači. Da vidjet kad je ovo objavio onaj video kako džara što sam vidio svi kako je to sam. sweet and sour candy is my sweet and sour candy. Dobro, da gljaži sa moje ruke. No need. Let's melt your hopes and freeze your dreams. Čuti, imaš questove. Čekaj, ali nemoj da otvaraš to. To ćeš na sljedeći video, u idući video ćeš otvarat sve to što si skupio. Jel može? Jel može? Znači ništa nemoj otvarat. Nego ćeš riješiti te questove, sve, pa ne baš sve. I onda u idućem videu ćeš otvarat. Jel može? Jel može? Reci ljudima, reci. Ljudi u sljedećem videu, kad budem igrao sam, ću otvarat. Cijeli Brawl Pass što je ovo otvorio, ove sve questove će riješiti. I onda u idućem videu će otvarat šta je riješio i šta je sve dobio. Da. Ako dobijem nudu, volim da vi ćete otvarat. Drogijom. A što? Ljudi! Ljudi! Round. At last. Ja volim, gdje prekini? Alo, Lamonjo! Sour candy is my sour. Majmune glupi, sad opustalo za pojedu. A jaki glupi. Time. Pa nemaš editor. Salty sour. Stop sweet and sour candy is my sweet dreams are made of this. Šut. Ajde da šuti, boli me briga.
Ljudi, to bilo to od ovog videa, a do idućeg videa šta? Ćao!